Pozdrav za sve koji nas slušaju i gledaju i evo po našem planu i programu mi smo danas u danu kad igramo drugu kontrolnu utakmicu. Protivnik je ligaš iz Crne Gore Arsenal Tivat i naravno ovim današnjim danom i današnjom utakmicom mi zatvaramo prvu sedmicu priprema ovdje. Ove 14-dnevne pripreme naravno podijeljene su u dva dijela, prva sedmica i druga sedmica. Ovo je sedmica gdje su najveći fizički napori, samim tim i psihički napori za igrače i ova druga utakmica bi trebala da mi pokaže, a uzmejući obzir da ću koristiti većinu igrača 60 minuta jer moramo svake utakmice povećavati minutažu, koristit će mi ova utakmica da vidimo da li smo dobro analizirali ono što smo odradili protiv Radničkog iz Kragujevca. Da ponovim još jednom, nisam nezadovoljan iako je poraz od 4-2 i veselit će me u stvari ako budemo u ovoj utakmici popravili segmente igre po izgubljenoj lopti, uzimajući u obzir da i Tivat igra na prilično sličan način, na kontranapad, dakle mi moramo voditi računa o posjedu lopte i ono što treniramo da to radimo. Protekla 3 dana poslije utakmice odradili smo 6 treninga, ukupno do sad odrađeno je 12 treninga i odigrana jedna utakmica. Idemo po planu, momci zaista ih pohvaljujem, odrađuju maksimalno ovo što se traži od njih, treba ih maksimalno podržati i mislim da ćemo kad se vratimo sa Zlatibora biti kao i prošle godine spremni za sami početak. Naravno da bi volio da i današnja utakmica prođe bez neke povrede. Sigurno danas nećemo koristiti Srđana Grabeža, pošto sam ga zamijenio na prošloj utakmici i on je određene tegobe ima u nozi, ne želimo ništa rizikovati. Dejan Miličević je juče preskočio jedan trening jer je ujutru pomalo u leđima osjetio bol, ali bit će to sve u redu. Ja mislim da će on moći danas isto da bude na raspolaganju. Dejan Vidić fantastično trenira, vidim ga kao golgetera koji je nestrpljiv, želi golove, tako da će i on danas već biti u kombinaciji. Koliko ćemo ga koristiti, to ćemo procijeniti na samoj utakmici. Vrijeme nas izuzetno služi, mislim da imamo zaista sve uslove da odradimo dobro i večerašnji termin utakmice od 18:30 je sasvim normalan ovdje na planini, jer evo i ovdje je sad trenutno temperatura preko 30 stepeni, očekuje se paklen dan, vrućina, ali večeras ja mislim da ćemo imati uslove da odradimo to što treba. Još jednom ponavljam, pohvaljujem igrače za njihov rad, zaista se trude maksimalno, teški jesu, ovo je najteži period, psihofizički rekao sam najteži period i bit ću sretan da večerašnja utakmica prođe. Neću nikad reći da mi je svejedno, da nije bitan rezultat, rezultat je bitan zbog psihološkog stanja igrača i zbog samopouzdanja, međutim, kažem, bit ću zadovoljan ukoliko vidim da mi ekipa reaguje u odnosu na analizu poslije utakmice sa Radničkim iz Kragujevca, a to znači da smo u segmentima igre gdje nije bilo dobro, da smo sad bolji. Evo nas 8. dan na pripremama na Zlatiboru, spremamo se, što se kaže, punom parom. Danas nas očekuje jedan izuzetno težak meč protiv Arsenala iz Tivta, premijer ligaš iz Crne Gore koji igra jedan agresivni i tvrd fudbal. Ovih dana smo izuzetno dobro radili, igrači su umorni, ali što je normalno za ovu fazu priprema. Odigrali smo jedan meč protiv Radničkog iz Kragujevca, jednog teškog protivnika, izgubili, međutim mislim da je možda i rezultat bio i previsok u odnosu na ono što smo prikazali. Ali evo danas imamo šansu da ispravimo sve te greške, vršili smo analizu i siguran sam da će igrači danas pokazati jednu drugu sliku, da će rezultat biti drugačiji, ali što je najbitnije da se niko ne povredi i da se taktički bude disciplinovano i odgovorno. Pred nama je još 7 dana isto priprema i još 2-3 utakmice, tako da nastavit ćemo dobrim radom, da samo napredujemo, da uđemo u prvenstvo najbolje moguće.